ngicala ngibona ukuthi ngenza but engayikho njalo siyenza iforce uzozwisisa tell you madam she's coming now. Call me madam. Good morning, my princess. Yes, I'm fine. But you are kanyangani udani lokhona okubili. Hayi nje ngabazali bami lamede bengenza izitayile abathi mina ngilotshole. Right abazali bakho sekumele ulotshole kathi Ba right. Hayi mina vele ngifuni shame. Lotshola hayi angikufuni. Kumele ulotshole. Ngiyabathisa ngabe mina abafana bakho nibona labo mene mbadini. Kathi awula boyfriend ungaka? Ngila mina. Ayisangaphi boyfriend. Kumele uyenze khonokho okutshelwa abazali bakho phela. Hayi mina ngiyenza shame. Hayi mina ngiyakwekela ichoice sokungeyakho sokungomela ubona ukuthi uzayenzani. Khathi lapho malithe lokho lomntana into. hayi mina ngazama baba ukuthi ngikhulume naye kodwa umntwana ngathi ngangizwa kahle ukuthi ngithi ngizobuya ngizame futhi ukukhuluma naye baba Nalo mntwana ngikwazi ukuthi ufuna kwenza njani. hey Prince ngeke umntwana wami ozangenza into ezinye. Hayi lo uyangihlula sibili. hayi ngizobuya ngimzame baba ngizobuya ngimzame Shonile baba. Shonile mama. hayibo kwenzakalani baba Wena vele khana kahle uphelile kuhle kuhle. Phelele kathi naliphelele ligqoke ameva nje ekhanda. hayibo baba kwenze njani ntombi Mama uthi sike lapho kanti mama. naye imhlola baba ubephula Baba bakho I'm a king. Kuphansi kaphusi baba kunjani mntwana wena? kwenze njani unathi ha baba yini le ngaka umntwana senzela yona Umuntu yabo mntana umuntu sayenda lo dakwaso yathaka ngapha. Phela ngifuna ngilotshole nje. Kumele uhambe uyeyenda wena. Amina phela kuyenda yini ngona ngithi nathi utshwala bami nje abudayo. hayi imhlola leyi baba imhlola Wena kwenze njani ntombi yami hey Aninathani. abantu bazosibheka kanjani thina singabantu besikhosini kanje bazosibheka kanjani ufaka ihlazo mntana wayenzeleni hlala phansi bakhuluma nabantu abadala hlala phansi Aisha security hlala phansi security hlala phansi I'm your king. Come on. hlala phansi mntanami Wait. unatha kuphi utshwala imali Uthini ngomntwana? yokuthola uyithatha kuphi kusho Uthini ukuthi ngomntwana? baba sokumele ukuthi uvale amakhadi akhe wonke engabi le-access yemali Lalela namhlanje. From namhlanje ngiyafisa lapha ebank awubhe Awukade respect la. njalo. Awukade njalo baba. Ngelapha ngiyakuphuphela la. hayibo nayingane baba Osokusele kathesi ukuthi wena nguvale endlini lapha. Sawasaphuma endlini le. Yes. Because the problem yawusithi umntwana ukukhosi mele uzihloniphe nawe I am your father. akuse kahle isigaba lesi mntanami waze wasihlaza Wangikhipha ubuntu ebantwini nomntwana. Kunjani vele? Khipha ishithi intombi esefana nawe mntanami shuwa Yeah? waze wasihlaza Princess, baba my yini God, ngaka? my God, my Abraham. Awuyini wenzayo? habe uNkulunkulu waze wasihlanekela ha Indawo yesanga. Jova seGeorge Koku yo Alisha! sothini ngale ndaba leyi Alisha! Khawas ke ungabona. Phela khona gijima. Basket. Hlapha. Uphuma njani ephalasi lo? Uphuma njani lo? Akahambi yedwa umuntu lo manje. Kathi ke kuyinto. ubukuphi wena ephuma Bathina abantu phansi nxa bebona umuntu Princess awumele angahambe yedwa bheka manje uhambile wayethenga utshwala waphuza udakwe ufile lapha into enje soyithini abantu bozibheka kanjani unkazana wasesikhosini usehlisa thina isithunzi baba mina ngisazi ukuthi ngenze njani Next time ngibone ngizakupopoda ngabone pholo la. Ekephumelo la cha. Ngiyalitshela yaphetha uNkulunkulu amaphila so. Obunyamshana. Yiwe, yo. Lona seni awuphumi indawo yesu. Angabanga lawo. Lebo liyadlala. Eh, Thixo
kowejosh koh nangumntwana esenzelunye usifaka ihlazo lo ngaba unemqoyo wakho lo ngiyomhlanga impulale namhlanje Ushintshe umuntu. Ini siapa nih?